konanim Kevin Taylor ewiase konanim dajimi no papa wo be wa wonya so ba wumpo o me abanyina me aka chem se wo papa ne chimi wo papa chimi radio adwuma mu wona be chimi fo kane wo papa wona chimi kwaje Ghana fo sika kronfo krono wo papa ne baye ono no obetimi hwa no kwaku oten etimi boa na ma ne konanim abrabom ne wo se sori che kwaku oten enti wo papa baye wo kwase kwaku oten ne ko san aboa kwaku oten start abrabo kaptisma mese na migina so kwaku oten start abrabo enji kilim kuna pa se uti bisra aboa wo start abrabo de obi na apeja wo ahwa ene wodidi obi ano obi ama oduani adi ama otika didi ahwa wo hina ahwa ma ene osoro na o sori tia sanipa no wonya baifo wo sori tia sanipa wonya baifo captain smart wo baifo aka se kabaye ene obi otu wana hu obi otu na mwem usuba na chese wo baifo enti wo baifo chimifo captain smart Kevin Taylor crowd am the manful. Only the asset needs some knock come and yaji. When you started misbehaving at Angel, he called you about 3 times. Every time you went to Kumasi, he gave you no less than 10,000 Ghana cedis just for transport. Mute. Kevin Taylor said when you started misbehaving in Angel. Now the Kevin Taylor crowd to say. Kevin Taylor crowd to say now captain man now with me. Ya na wo yo engineer chimi nyese na wo kasetia MPP na kasetia Kufado wonu ala we se na wo chimi ena papa ne kan ye aferi a wo se de aba onua FM ka wona ba chimi because say me mama chew na wa adwiri nyina say hey Kevin Taylor say social media no wodi nyesika odi atema kofo ohwe odi atema kofo otie enti mama so mi en change kodi atem na adwiri wodi ba you know and over Chimmy Yana, Cocotis, hey, me bumo, me, my bobra, and my beer station, maybe a TV, a beer a brama bono, enough in the cratching, many monam, me one, and yina, many monam tracing, and any Chimmy, catch a smart to me, take a watching. What's the matter, make a beer TV station, a boa fruit over beer day. Smart TV, near himself a beer TV station, a boy gas about a phone. That's a brother from Obebia, broken work, no appear social media TV. Chimmy for. Now, me TV na make us me TV no Sabato TV na ocean. Sabato TV na ocean. So I know the yes, you are nothing. And Obetina Hanu Tiamu. And a smart TV na broadcast in Quasiafobi. And I come to smart and will be the TV. Yadanyamiase, welcome Jimmy. And I'll be a youth and who say, hey. Say TV na captain smart e bi no e Facebook de e betima biebi ene na omu nyina biebi ne iri obafo so wada kwase abema wo yachi na wotimi tu no fo sa na be na mama captain smart wo se medi watam na yo ya ensuro ni asase na medi betia oka ensuo ni asase medi tia oka medi tome wo yire ya kwase abanyini wo yire ya kwase aba wo mu ya kwase abanyini captain smart se wutimi tinawa editina na adu atem koda o yire nchen e ma yire fe o mi wura o yire o yakwasia o yo ba fo o yo ba chimi oba nyansa ni nitrim oba o yo ba fo o won kwasia ma amoma be fe o dada captain smart yire won kwasia ma amoma be fe ni kunu dada fo dada fi dada chimi dada kwasia captain smart enem si medi watemo because de o ye ne bro atwene ne ntiase so se wo bia wo fia nyina duru sei na wo ka Ghana sema wo di atemnedie propaganda chimi wo sha Kevin Taylor na ka bi kra wo nyini che Kevin Taylor e ka wo ya adwuma we nkanye ne journalist chimi ni Ghana journalist fon kwasia fo mesi munimo bonenes munimo po e chimi fo e bedi matem bi ko moto e na matwa ma chimi ni kwasia we e chimi wo Ghana e no wo chimi ni mo nyama sen wo journalist ni mo nyama sen kwasia bia timi frɛ no chimi ni bia timi frɛ no sɛ wo chimi no do enti e fa chimi ni mena fam e na moto na chimi orofori ye di atem ne ya na ye be di atem me di atem di a mo simi nya atem di me no ma ya me ya me timi njai bani bana na adu aye
Kwasi ampanyini wo so ya santini na santefo nyimi sei wo kafte smart wo go santefo ni mase chimi ni ya santini bia no wo chimi sa wo kafte smart chimi fo santini ya wabeto emu a wo chimi ama santefo ya ni go ase asantefo de ketete ya nyaye eso de ya wo chimi ya nya papa me na hweye na mini papa mini se intimidi watema I don't care because I was sibi antitimi anka nchem sa brantie se na so bu panyini a oye bema enso me ma me tete me se wudi atema na ma me bo wudi panyini atema na panyini bi tian bet ye nyam panifo bi te se kafte smart a o mo wo ba wade ne kwate efa oba wo ba etete ne ba se wo mu ade onu amu ade onu amu wachimifo onu amu akwasian panyini onu amu wachimi enti mu me ka ne chimi nkyira no na nkurasefo ma ne go onua efem ho edinachi ya ne kapti wodi wo mu nyina sitire obekom wodi wo mu nyina anti chimi na no mu chimi dinachi san kurasefo ma ga na fo afiefi afafo no gu sa onua efem ho no wo mu nim se wo mu ya ma bi on ya hwe ye to ne yafu ne yeto Mama mi address you simple. No more just say no. The nonsense is becoming too much. Omo nonsense no ha kojo upon promise to me reply. Ekufaru to me reply. O shadow ya reply wa mo beka se rosin ogu MPP ani ma se hey Kennedy point to me e reply mo beka se Kennedy mu no ho. Me gina me reply man penifo bi mo kire Ghana ho. Listen. Me reprama ya mu die youth o tie di atema enka mu na mutu efo but mu timi die e betimi se mu timi e betimi ne mu say no your nonsense is becoming too much. What kind of friend say the nonsense is becoming too much, so we want to reduce your nonsense for you to know say we the youth are learning nonsense to come back for you. we are learning your nonsense kasia ni Kenya asere ye ko school ake beka brofo chimi hu ko school brofo na wokan wodi chimi na brofo no kra no enye okasa wutwi kasa na yese okasa ma yeti asese wadwunu mu do wodi chimi wodi twi kasa na chimi captain smart won qualify as Ghana journalist ye do tu kwan e ma ko Ghana adwuma eya musia BBC ade mu fi DSTV kra no mutimi ntia mu sori a je mo hwa ne GTV UTV, TV3, etimu professional work, ewo mufie. Musia professional journalist, edumano, ewo Ghana ho. Etimu tuwa mo hwamo, ewo nia TV, mame koya UTV, mame koya TV3, mame koya say Power TV, ena Jimmy Ghana TV station, Jimmy, where di we biba, where di we anyam, where Jimmy na muku Ghana wo Jimmy. Etibesimu ya nkwasiafo journalism nkwasiafo Kwame Adinkramo abeye adwuma asom Ghana mumo munye din papa Kwame Adinkra utini